Državne zastave su postavljene na jarbolima ispred zgrade i u zgradi gradske uprave, kao i na jarbolima javnih ustanova i preduzeća. Cilj obeležavanja ovog praznika je osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj, ali i promovisanje poštovanja prema nacionalnim obeležima, nacionalnoj zastavi. Govor povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave održala je Dragana Barišić, predsjednik Skupštine grada Kruševca. Naša zastava predstavlja snažan izraz identiteta, tradicije i vrednosti koja nas povezuje kao narod i odraz je onoga što jesmo i onoga za što se zalažemo. Ona nas okuplja, inspiriše i podsjeća na našu odgovornost prema zemlji i društvu sa ciljem da sačuvamo srpski identitet i pravo da budemo ono što jesmo. Narod koji ima svoje ime, kulturu, istoriju, tradiciju, veru, postojanje. Crvena boja na našoj zastavi simbolizuje hrabrost i borbu za slobodu, dok plava boja predstavlja vernost i postojanost. Bela boja nas podsjeća na mir i čistotu naših namera. Svaka od ovih boja nosi sa sobom istoriju i značaj koji nas podsjeća na borbu naših predaka za našu slobodu i nezavisnost. Naša zastava je kroz slavnu istoriju pokazala da je više od zastave, da je baklja slobode, a sloboda je ideja i princip oko koga se srpski narod okuplja tokom svog čitavog postojanja. Mi smo narod koji je opstao na istorijskoj sceni zato što se borimo, a lakše ćemo se boriti sa zajedničkom svešću i identitetom. Ovaj veliki praznik obeležavamo sa Republikom Srpskom na dan kada je probijen Solunski front 15. septembra 1918. godine, dan u kojem leže i naša bol i naša slava, dan kada smo bez obzira na cenu birali Srbiju i slobodu. Tim herojskim poduhvatom naših vojnika otpočela je nova stranica naše istorije. To je bio deo pobede koja je donela mir i slobodu celoj Evropi. Sećanje na hrabrost i žrtve naših predaka daje nam snagu da i dalje pobeđujemo. Na ovaj praznik treba da se podsjetimo na sve ono zbog čega smo ponosni što smo Srbi, ali da i svojoj deci pričamo o našoj slavnoj istoriji i tradiciji. Imamo mnogo razloga da budemo ponosni na našu istoriju, ali u svakom trenutku moramo ostati posvećeni napretku i investiranju u bolju i sigurnu budućnost. U trenutku kada je pred nama puno izazova, neka nas naš nacionalni simbol podstiče da radimo zajedno na izgradnji bolje budućnosti, da čuvamo i negujemo vrednosti koje nas definišu i da uvek težimo ka napretku i jedinstvu. Danas neka nas zastava podsjeća na to, bez obzira na sve naše razlike, da svi delimo zajednički cilj, srećniju i uspešniju Srbiju. Zaključkom Vlade Srbije od 11. septembra 2020. godine, dan proboja Solunskog fronta 15. septembar obeležava se kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.